clear tu te chibai vek ule tun trum chu puje Sawma'n RTI manga athil hriat du adil channa mu tak mai lo chungchang hi kan lu chil ve don ani ama sain kan chanela hian thudik le rin tlak kan puang thin ti kan an soi masalea tute mo anga asuka sakpo don masalwa sarkar thil ti ani wanga mu mam vek tumang kha kan ni ve tat lo ti min lo hriat non sakle don nia puje Sawma'n hian sarkar le mimal dam do in remna agreement chungchang RTI kaltlangin azona hi healthcare society lamin an chang du lo ani heti an chan du tak silova chuan Mizoram Information Commission azwal kolea Mizoram Information Commission chuan puje Sawma'n zona hi channa peturin healthcare society lam hi a hriat tirle ani ma se an chang khrenga nganiang chu the Aizol Post chanchin bua kan huang hian Mizoram Healthcare Society chuan RTI lama thulei tu sang ber Mizoram Information Commission chu kota akhing taruk mai ni aumzia chu sarkar an inkhing don tina ni ber chu engwanga puje Sawma'n RTI zona hi sarkar hian chang khre em nge ni ang o thil dik lo in phum ru hi aumani lo mo ti hi lei tu tham tak ani India citizenship kan ni na ngin defense lam kai noya thilin thup ngai thilte ani lo chuan mipui sum sarkar sum man na te hi mipui hian kan hriat ve thianga sarkar in puang zar lo ma se RTI magin kan zot chuak thei vek tur ani top mai ani party worker then khat pei chuan puje Sawma'n hi boina chok chuak tu ko ran ring hlel tu ang lek lekin an chua du maya azia lo hle mai MUHCS changa sarkar le private hospital te in remna thutlung kha redu in avazot mai ania ko ran avanek na engma om reng lo tu emo hena unati loan ila em ti zot ta ila kafa paminga loan deal chu enge athiang lim lo na tin min chang ta dai se chu tiang vel chu ni ome tlong vua ka mat dapan soyang vela in tu ha lo lutuk ani sarkar ti mol photum na po om lova mi pui tho kho matanga sarkar sum man dan kha a redu mai ani politics thila kan in bayan I point thudik mangin in bayang u engpo ni se puje Sawma'n hemi chungchang a soina video toy te hi an ngai thalok ila thupoi mo de dang te po kan la lu chil don nia kan comment don ani point thilom zia hi han re ma support tila chuan kan comment che udon nia chibai ule MUHCS kalpuina sarkar le mimal dam doin in remna RTI manga ka zo na chu Health Care Society lamin min chan du lo wanga Mizoram Information Commissioner kazual ko na thukal zela Information Commissioner ne na changmaila sarkar chuan high court a thlen atumti thuthar kan hriat bele tatlat mai India khwale tui citizen kaniangin mipui sum public money manna mipui tamtak khoi public interest ni bok sarkar le mimal dam doin rem na hi mipui ten an hriat ve theina turin nikum sang ni le som ni le panga November ni khata dai to khan RTI mangin zona ka the luta ahuna chana min pelo mai ba ka hun tiam ral nu fe December ni som ni pahnia chana ka don ta ka po information ka dil min pek thailo thu SPI win min hriat tira kalungoi lo wangin RTI Act 2005 ina zual ko theina atalan sang bel Mizoram Information Commission ka kal le a Information Commission chuan nikwa thali tun thani lia hearing min nei puin ka zo na he RTI Act noya pek chua ngei tu chi mi puisum man na le mi pui nol puita na thil poimo public interest ani ti anem ngeta zirtom ni kalta ni som pasari thali sang ni le som ni paruk ral ma information ka deal hi peturin healthcare society ho tu te chu thu ape ani RTI Act noya chuanin Information Commission thupek hi api lemo review emo theidan om to lova information min pe mai do emo kati line hun tiam top ni taka Mizoram Healthcare Society chuanin Information Commissioner bok hian ngai to non reconsider deal na athen le ta hlau zoka inri ni le cholni atla zuya complainant kaniangin malakna kal zeldan kalo hreve zela voin khan Information Commission chuan athutluk na lo siam to ngai to non tura sarkari na ngen na hi anola Mizoram Healthcare Society po asiatir let ngal ani amaro chu Information Commission thutluk na hi Mizoram sarkar chuan high court khinlet atumti kalo hrevele ta zelani MUHCS hi mi puite ham thana tura donania kele ka chung te ngei po hi
SORKAR na thok lo golden card nei box si lo kan ne wangin max 1.0 a khanin a in ziak lut masapola kan tang nge nge ya amai ro chu tong tu chelowa lo dam lo taila SORKAR in rem na siam pui mimal dam doina lut taila engang ham thana nge ka nei thei ti te ka khe thei talova chumi hretul chuan anin rem na package rate ni khata sum man thei zan bi thle an siam te ka hriat ve nga ya chu chu dan hnuaya ka chan vo po ani MUHCS hi mi puite sum tho khom SORKAR na thok zong zong hlo po then sakle state SORKAR sum manga kalpui ania central SORKAR scheme AB PMJY golden card kan ti te nena chhun fin vek ani boka mi pui sum public money man na le mi pui nol pui khoi public interest dik tak ani mi pui ro rel na democracy a chuanin danin akhu khir big ti lawa chuan mi puin SORKAR malak na kallai te malak dan te an lo hriat ve zel hi ro rel na tha om theina tura thil poimu ani a langtlang transparency chu e rung na do na man ro thaber pakhat ani enga tinge langtlang chu kan hlau em le he scheme nuaya kan chan vo kan lo hriat ve theina tur information poimu kan dil chu enga tinge chu ti taka thu nei tu tenan uya information commission ina ro rel fel to nuwa puwa SORKAR chakna zong zong manga high court thleng kalpuya uibe atum taklat meile acha na turomang longai to ve te u ole kha nia then khatin healthcare a thatte reng ne na hetia a chezong lo soi ti te po kanom mai theye healthcare that lo na hi tu man an soi lova a chor tangkai to tu te po kan lom pui em ani amai ro chu akal pui dana hian thil dik lo omani lo mo tin chulai tak chu puje so ma hian zona zo chan ani mi thu soi tum mi zona siam chan emo a subject rule de a subject rule lo la penga mi pui a subject rule lo la penga mi pui ril ruoi koi tum hi kanom thini na langa apoi tak zet ani ole tura chon SORKAR ma sa MNF SORKAR khan private hospital a ko khan dam do inte po tila dikang chu ne na chon healthcare sum cheng bible cheza abadal sakti thom hi omle thina hemi chungchang hi zona le chana heta hian assembly session a hian zia ka zona le zia ka chana bok hi kanan huwa heti hian ani athu dik ani em helai kan huang hian han chiar lokila ata hian puroba dromoi roi te in finance department a zona nia hi tian an chiarila poimo chin hi kan chiarang chief minister pulal du oman zpm party office honna thu soya MNF SORKAR in private hospital sumbat ral sak anga soikha thudik ani em ti ani a achana chuan ti hian ai ziakani khang hun lai khan medical reimbursement kha insurance company kaltlanga ti ani a company lambat sak ani ti hi kan chief minister pulal du oma en call finance department ina an channa chuni tin ti hian panina SORKAR hi ala omzel sia SORKAR in abat ral sak ti hi adik thayam ni ti ani a channa chuan achunga channa ang hian insurance company te bat ani ti ani chin pathumna hian awa zobelna thil dik lo mani chuan lok aikta kuta chui tura pek ani em ti ani le a channa omlo ti ani chui chiana ta na lok aikta po pek ani lo ni chu poni se helai zona channa kan hu dana hian SORKAR ma sa MNF SORKAR khan private hospital nena sum badral sak anei lo ti khani chuwang chuan heng hi pulal du oma en call finance department ina chanan ron pek hi adikani chon SORKAR ma sa khan badral sak kha nei lova ta anjuk zom insurance company lampang zok kha athil ti sual tu le amo phur tu zok chuan ni ti kha achiang ta reng mai ni ole thudik mang hian in beila kati to khamo awa kharin politics hi thiang hlim takina kalpui theya pathian thu takwana kalpui thei pathian ko ran thiang hlim te po hi politics bol hlo an khel chunga politics man ro hian man tum phet lowila hei hi ka du dan ani ai oleng poni se kha khathilom dan kanan soi ten nia ni lam chuan in ngai dan te kan lo ngai chang le dona comment lama te aom zia ani na dik tak khesa in comment khain lo pe don nia engema suka sakpo ngai to lo khatiang po don lova comment de pop bang chi kha ti lo ramila zom takin rel pui tling takin anon tlang don nia
thlir tu lengai tlatu te zong zong chunga lom thu kan soye